بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ey Allah'a iman etqan, Allah'ın peyğəmbərə erkeşkən müminlər, başqalarının öyleriga ulardan kirishga ijazat so'ramay va uy egasiga salom bermay kirmanglar. Bundaq ijazat so'rab kirish sizlar uchun yaxshidir. Bu Allah'ın əmr farmonlarini esinglarda tutishinglar va amal qilishinglar uchundir.